Mai te taitokiru. Mai te... Kia ora, ko ana iwai taitoku ingoa. Kia ora, ko Koi Mason taku ingoa. Kia ora, ko Urimaho. Mai te tairawhiti tātou. Haere matu ki te kura o mani tūke. Ko tēnei tō mātou tau tuatai e mahi ana i tēnei kaupapa, te kare tau hiko rukuwai. I rere mātou mā te tūranga o nui a kiwa, mā runga wakarererangi. 6-7. Tai mai, i nanahi, i te hatere. Ai. I te rai ako au ki te be here on time. Tētahi mea tino pai. Te whakawhanaungatanga me ngā rōpū. Ai. E mua hau, me anga whakamua koe. Get out! Kia ora tātou, nau mai hara mai te whakataetai a motu o te karetau heko Tapuwae, National Acrobats competition here in Nainai, Lower Hutt, Wellington. It's a great day. We have 63 teams competing today. It's a bilingual event. Kia whakamāoritia, so that it's an event that we can hear both Reo Māori and English. Ko Naomi Manu tōku ingoa. It's been really wonderful to be able to hear a lot of our young people really enjoying science and technology. What's been really special this year is to see the number of kura Māori involved in Ecobots and normalising the use of reo Māori in areas like this. What's been wonderful to hear from our young people is their attitudes around failure, but also use that as opportunities to solve problems and understand the importance of getting things wrong in order to get things right. A lot of kids, a lot of excited faces, and even got a mihi just to say that it feels really awesome to hear te reo Māori being spoken at the STEM event, which I think is what makes it unique.